Ćao svima, evo nas u starom izdanju srpskog klipa Domaći vrej, evo te. Okej, dakle, teo sam da vam pokažem tutorial ako je nekog zanimalo, mada ne vere da nikog ovo ne zanima, zato što... Mislim da nikog ne zanima, zato što ovaj tutorial neće vam doneti baš puno subscribe ako neko sazna za to. A sad ću vam pokazati zašto, znači pokazat ću vam ako nekog zanima kako skinuti klip sa YouTube-a. Znači nije vam potreban neki program pa sad kopirate preko Nodusa, ono, mislim Nodus je hack za Minecraft što ne mogu da instaliram. Dakle, najlakši je tutorial od svih, zato nema potrebe ni za editovanje, samo ukucate ovdje YouTube MP4. I šta imam dalje, pričam posle sve onako svi znate, zašto je mi isti razlog, ali možda će nekom biti lakše ako pokažem. I da ja sad želim da skinem ovaj video, samo da, nećemo da gledamo klip, copy, ovdje link, paste, download, imate ovdje download mp4, download mp4, ja to nemojte, znači download mp3, download mp4, vidjava nemojte, samo download mp4, samo to kliknite i video se sad tu skida, koliko mu već treba minuta. I kad se skine vi možete da ga gledate 20 puta, jer ako će da ga postavite na YouTube-a, ja to ne bih preporučio, zato što vam uopšte to nije ni potrebno, ni korisno, jer mogu da vas banuju sa YouTube-a, jedini video koji sam uzeo je ovaj montaža. I to je to, hvala, znači ovaj će da se skine, mogu da ga gledam 20 puta, ako nekog zanima da će da se nađe, mislim ako imate Opera, ako imate Google Chrome, ja mislim da će vam se pojaviti na desktopu, kompjuter, downloads, i tu će vam se pojaviti to, pošto se mi nije skinulo, zato ja to nemam, a ako nekome to ne radi, ja ovdje negdje, a da, kompjuter ovdje, ako nema neku ikonicu desktopu, i hvala vam što ste gledali video, ćao!